hi Hirakud Dam kan ti khania history kan zirdana chuanin Mahanadi River khania kilometer som panga laya thuyania hei kilometer som panga explain it explain it right. Okay, it was constructed in 1947 and opened the gate of 1957. It's cost around 1.1 billion. Okay, and this is the largest and longest dam in the world. Apui rem khap mai he ta chu trong hian kanan ena Mizoram University football team ten kanan ena hei kan thian pa ta assistant professor chu odisa hian in he ro thok lawa fel khop mea mizo te min lo welcome tra ei kan tan po thil engkim ruam man na auto zong nen alo phone thapa an lom khop mai ani hi aming chu Dave D ya chumi chu ani ya a fel khop maya sweet Sambalpur University Institute of Information Technology na khamia khanin assistant professor ani ala no pan mel khop me hai ala single ani single I'm anyone interested? He and faculty pakhatania mi an university hey kima me south amini alian thateng thu ne kan goal scorer bokhania hey kan keeper banal fela ani boka so villarin fela banal fela kan ti ve he ta hianin ala we hem khop me la ba so he ta hianin wall chu mai ni chuan mizo te na kan riat la dan ber chuanin kha history ni china karon soitong khan Mahanadi River kan ti khani Odisha huna omania kan thlen na huna tang hianin kilometer ni vel bor lek ahla nia chuanin auto in kan vat chuang ani hei kan omna he lai huna hian nia asang mai ni मुझे मिल गया लाइट हाउस vai no pangonen he an trong no maya थोड़ा सा दूर है abon mai ti hania ka leu chuak cha khop mai kan tang wa lai chuanin tiang te hi chu kan leu chuak par zerani he la hianin power an siam na mun ania chu abon turu khop mai lama hen lo selfie ngat boka van viet luanga GSC player patni villarin finlanden ani pui ani top mai soi di vak ai na pom lo ka leu chak dewa ti ni mai aba khi chu vai ho a hianin ka leu thui thei don sim top mai ni lai vel bora hianin hei island ang tak chak mai ni so lai so ni ron elo na tu na niya bun khop mai he lai hin ni tlak lo vel so tok em ni ron kap em suai mai ni ni po Mahanadi River chuanin hei an oma abu ai thak khop mai hei leu hi kan chak fur hlom mai chu ni leu mai aba kan ti bak tur pom chu lo leu chuak kan chak ni mai beng cheng na sa vai ho in doi lu tu ka This is end side. Ain shilfia na sakop mai hey dev dian sararia a shilfia na same hey That route is come to that place. an khuwa tran kumte le thui zong ni china hang kan sei kha kilometer som panga thui ni so lai sonin
Sugila tero adik si atai don sino an kasut malang tu change tu ni lah. So sharp. Famous fish is in this bed. Abon kop may lakual par ani at hiyan. Amuna hiyan. Ni lang ba kom siya kan mel lang kami. Mel lang lawang dum ba kang? Lang eh. Camera ka. May po yan. Law la nasahe hikura ani hi. Ani karon komenta. Penalty cool tak me pet goal tu khan hi. Kalai ni. Sandre ka kalian siya ngai. Oh. Hey hi ngchina kanon soi ta kang khan Mahanadi River history kan lo zir tong kha ania. Amoy khop mai. Hey he lai tui kho dam ania. Tui kho bon lutuk mai ni. Mahanadi River ran top mai an lui ming. He ta hian kan la chuk thazel do na. Amoy tel don tinan chu. Hian chuan a step khila ya khianin kan chhona step oma chuda chuanin step som kwa pahni lai kan step som kwa pahni lai kan pen ani hi lai khi hei ala hi ala oma akal kong ve la chu chuan hi khila ya khi kan kalna chu nia ala sang va khop maya chu china ka soyang khanin hei helai hi step som kwa pani lai kan lon chawa khi lai min lo omna khianin vai hon lo omna khianin anan tingan china tha kan la na khani chu chuan hi he lai tong hian kan kal chawa amoina nuam khop mai odisha huna omania Mahanadi River ani Like an island so far away, I've been distant too many days. I promise things will change now that I got out my way. I want it all back, everything, but this time do it differently. I promise things will change. Please just tell me that you feel the same. So then fisherman oma chu hey la hian he lai cheng te ho hian local people ho hian an man ve ni sanga te hin mana hian anuam em an kia ni hey he lai kan bul lo a khuanin that's not hey Mahanadi River chu ti hian kan eng lawa photo ti hian Mahanadi River chu kan zu khoi ve shim ange ka tia chu wang chuanin bulbela chun hei kan eng lo ve shim ani he aron fok na sanol khop mai hei yes I'm here yeah kidai tang khianin amoy khop maya hei abul vera chuan hi ni tatur te khatia kanom kan amoya nuam em ringot maya an fela hei keng lawa hianin amuni chu Mizoram hanom ve se kati khop mai so lai sonin hei ain chi ani so Mahanadi River chu hey kasi bayan amahan luang em aku ni mo anti ve shim mangai yes an luam khop mai an kal le to don ni chu
hey adil te kual de pup mai ni amoi khop mai rua sura mo kan tia ma se rua hi lo su reng lo helai tui phone super ulai belami khu aron le chho heu heu rua sura mo kan lo tia ke ni khan ma se lo su reng lo ni hei he lama hianin ki tlang te oma anuam top em a thiron thona sa em bokani karin lo dewin thi tam tlat maya tui pui muna hianin thi tam du ti kha kan lo zir thina kha hei ril ruwa ne ron lang thar bor war mai ni abahan moi em ve thina hei la rin vila rin fela Hey, take a shot. oh Because I want to. Hey Dave Fajunia assistant professor ni hey odisa muna hianin china ka soyang khanin milla welcome chakhop maya ani hi helaya hianin technology information technology hian ani hi nei no ni khopatia anwam khop mai anzara hian hei thil tam tak kan hua historical events lam hi min tui pui hei lam hi chuwang chuan an hena hianin kan lom tak sit ani rem rua ta te chuan hei he ta bia Aizawl North College chami an midfielder Cha Mizoram midfielder Cha ani bokani na hianin ke ni po hei hian kan la oma tha kan la sap sapanga a thei anga tam thala kan tum tlang mamani amoi khop mai chu ni ta tu hi kan tra pui mai la phu thiam do te pe chu ni se chuan tha lan phu don siang sa ani tui hi helai tang hianin na to lo em a hu hulai te mai khu nia chu an no de chu ni